Hello u nilqawkom għal episodju ieħor ta' Aħseb Wara. Jiena Mark. Jien imma. Kif tafu l-konversazzjonijiet qed nitkellmu dwar temi soċjali, kif tħares lihom il-Knisja bil-valur tagħha ma huma kollha temi hekk li joqtu lilna lkoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ovvjament qed nagħmlu enfasi xi ftit fuq kif joqtu liż-żgħażagħ, imma mhux biss. U llum ħan nitkellmu dwar tema li hija importanti ħafna. It-tema tax-xogħol. Fl-episodju ta' qabel dan tkellimna dwar l-ekonomija u fil-fatt diġà semmejna l-issues tax-xogħol, xi challenges li għandna bħala soċjetà u bħala dinja b'dan il-qasam, illum ħan nitlu ftit iktar fil-fond. U biex niddiskutu t-tema tax-xogħol għandna magħna pas-soltu żewġ mistednin, għandna lil Cecilia u lil Gabriel, grazzi tal-li lqajtu l-istedina tagħna. Thank you. U biex nibdew pas-soltu forsi introduzzjoni xi ftit tagħkom infuskom. Ara minn ħajibda. I volunteer you. Mela, jiena naħdem ġewwa General Cares Union bħala assistent segretarju ġat-taqsima tal-ospitalità u ikel, jiġri ngħidu nikkaverjaw dawk l-industriji kollha li għandhom x'jaqsmu max-xorb u mal-ikel mal-industrija tagħhom. Nirrepreżentaw ukoll lukandi u wkoll ħaddiema li huma jaħdmu mal-kuntratturi, dawk li huma cleaners, dawk li huma securities u prattikament allura nirrappreżentaw bejn wieħed u ieħor numru sew ta' ħaddiema li ġejjin minn setturi differenti u minn skills differenti, għandna xejn perspettiva wiesa ta' dawk ta' settur kollu. Hemm ukoll nirrappreżentaw ħaddiema li jaħdmu ġew l-agrikoltura bħal pereżempju għandna tal-kumpanija tal-inbit, kumpaniji bħal tal-ħalib tal-ġwies. Spektrum tagħna huwa kemm xejn wiesa li għandha xejn. U nirrappreżentaw ukoll ħaddiema l-maġġoranza ħaddiema barranin li avviċinawna bħala trade union. Jiġifieri għandna dak mbagħad jisu daqsxejn side project, daqsxejn kbir, daqsxejn hefti mhux ħażin, nirrappreżentawhom ukoll. Jiġifieri jisu dak il-portafolio tiegħi bħala fit-trade union bħal General Cares Union. Portfolio li għandu ċertu. Daqsxejn kbir. I'll be less detailed because my roles are more spread out. But I am Cecilia. I work at JRS, so the Jesuit Refugee Service, as a caseworker. So I help migrants, asylum seekers, or refugees in Malta with different things. The ethos of JRS is to accompany people. So we're kind of teaching people skills and helping them access different things in Malta, education, health, work, but also other services like law, psychotherapy, so it's a whole range of things, but I work as a caseworker. I'm also here representing Y4J, so Youth for Jesus. I've been a part of Y4J since I was 16, so that's a few years now, in the leadership team, in the band also, but basically what we do is we're just a community that gets together, pray together, walk through life together, and we're basically just there to encourage each other to live a Christian life, because it can be difficult, and it's made easier when you're surrounded by people trying to do it too. So. Definitely. Tajjeb, biex nibdew il-konverzazzjoni, it-tema tax-xogħol. Ovvjament, jisu għasa kollha għandna idea ta' xi ġifieri xogħol. Imma fil-fatt, forsi tajb nibdew mill-basics. Għalfejn naħdmu. Jisu domanda bażika. Għalfejn naħdmu. Naħseb l-ewwel risposta tiġina f'moħħna hija Biex taqla flus. biex tagħmel flus. Jiġifieri x-xogħol għalikom, ovvjament titkellem bħala trade unionista, ma wkoll bħal xi ħadd li jaħdem. Stessi għandha esperjenzi ta' xogħlijiet differenti, anke f'pajjiżi differenti. Għaliex huwa daqshekk importanti jisu l-qasam tax-xogħol? Huwa biss kwistjoni ta' flus u nitkellmu dwar kemm hu importanti li s-salarju jkun ġust u biżżejjed, imma x'għadbu nirrepeti mill-roles differenti tagħkom, mill-esperjenza, għaliex daqshekk importanti x-xogħol? Well, I think it always, like you said, starts off as something that you just need to earn money
before, especially if you start working young. I think really when you're young, that's your goal, It's to make to make money. So you do all the jobs in random supermarkets, or as my favorite was when I was a promoter. So I was that person that stood in the supermarket and asked you if you wanted to taste samples of like Were you successful? tea. Yes, but mostly because I talked a lot. I bullied people into taking my samples. But it wasn't like something I particularly wanted to do with my life, but it was a job and it gave me money. But I think as you grow older, it becomes less about, I was going to say less about money, but really it becomes more because you need more money to survive. But then at the same time, it becomes something that you're trying to give fulfillment in your life through, or at least that's what I look at work as. But I also recognize that as a privilege, and it's not something that everyone can make a decision to do. Għasab marbuta xi ftit il-mistoqsija, marbuta ma l-identità tagħna, ġifieri jiddependi ovvjament mill-professjoni, mid-tipi differenti ta' xogħol, imma huwa komuni inti tistaqsi jisu xi ħadd waħda mill-ewwel mistoqsijiet meta ssir taf xi ħadd x'tagħmel. U ma naħsibx li hija marbuta biss kif ngħidu mal kemm taqala flus ukoll, imma hemm xi ħaġa jisu marbuta mal-identità tagħna bħala bnedmin, ma nafx x'taħseb kif. Biex ikollok tara b'mod romanzesk, għax inħobb nibdija b'mod romanzesk, idealment ma jkunx hekk ix-xogħol għall-flus biss, idealment ikun għax jiena rrid l-identità tiegħi toħroġ fih għandi ideal, għandi prinċipji, nixtieq għandi missjoni, nixtieq nagħmilha u nixtieq nagħmel is-soċjetà jew kellha l-komunità madwari aħjar. Idealment hekk nibdew. Però sfortunatament ir-realtà mhix dik fis-sens li x-xogħol huwa magħmul minn individwi minn persuni differenti, kulħadd b'sitwazzjoni fil-ħajja jew totalment differenti minn xulxin. Issa jkun nibdew bi prinċipju b'idea, mbagħad imma tiġrina xi sitwazzjoni f'ħajjitna fejn l-inkam jieħu priorità u naraw li l-ewwel priorità tkun l-inkam. Fejna fin għal problemi fil-familja mart, xi ħaġa partikolari personali. Issa jkun ukoll persuni fi strati soċjali differenti u rridu nirrikonoxxuha hawnhekk li mhux kulħadd jgħix fl-istess sitwazzjoni soċjali u dik hija importanti ħafna nifhmuha. U nifhmuha biex nifhmu il-ħsieb tax-xogħol, is-soċjoloġija tax-xogħol. Ix-xogħol fih innifsu jipprovdi inkam. U l-inkam jagħtik iċ-ċans tixtri tpartat tagħmel affarijiet li tixtieq. Jew kellha sempliċement bażikament biex tgħix. Għandna hemm nies li jkunu sfortunatament li dawn normalment ikunu fil-low skill jobs. Li primarjament x-xogħol tagħhom jista' jkun ma jrawx bħala sodisfazzjoni ma li jaqlaw xi ħaġa biex jieklu biex jgħixu l-ħajja. Ngħidhom biex ngħadduha. U dik hija ovvjament li jekk ħadd tmur fuqhom titkellem ix-xogħol tiegħek bħala identità, hemmhekk naħseb inkunu mhux qed nifhmu eżattament ir-realtà soċjali tagħhom. Mentri mbagħad tendenza hija wkoll li iktar kemm nitilgħu il fuq fil-pożizzjonijiet hawnhekk qed inkun daqsxejn klassist, ma fil-verità mhux klassist qed nitkellem ir-realtà kif inhi. Ir-realtà hija dik. Ma nudli noqgħdu nitkellem fuq l-ideal, imma ir-realtà x'inhi hija dik li għandna soċjetà li hija nies jaħdmu f'xogħlijiet differenti u kulħadd huwa bżonn. M'hemm xi ħadd huwa iktar minn ħadd jew xi inqas minn ħadd ieħor. Imma allura ma iktar kemm tendenza l-iktar kemm nitilgħu u iktar kemm għandna influwenza fuq il-policies, influwenza fuq l-andament tal-post tax-xogħol, hemmhekk imbagħad tiġi iktar dik is-sens ta' identità, sens ta' ħsieb, sens li għandek l-involviment. Ta' agency wkoll. Sense of belonging. Li inti tista' tbiddel inti isek tħossuk parti minn dik il-kumpanija li tista' tbiddel dawk l-affarijiet u tista' tkun ukoll impatt toħloq ta' ċertu impatt. Dik hija realtà li imma mbagħad ovvjament kif għadt li ċirkustanzi jistgħu jinbidlu. Fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna prioritajiet, il-prioritajiet jinbidlu jixxiftjaw mill-lum għal-għada kif għadt jekk ikollok xi ħaġa mart sfortunatament. L-ewwel priorità tiegħek huwa l-inkam tiegħek u mbagħad naraw sawx l-identità tal-kumpanija u l-identità tiegħi dak il-ħin hija primarjament hija ejja naraw kif ħanejxu u nimxu minn hemm. Dik hija jien li nara ma nistax ngħid għax naħdem jien. Jista' jkun li bdejt naħdem forsi fejn nafina x'ħadd kelli prinċipju f'ħajtu u xtaqt ngħixu, jista' jkun ngħidlek senti oħra, 3 snin oħra jinbidel li l-prijorità tiegħi u ngħid isma' illum il-ġurnata ħajja ngħix għax għandi bżonn ċertu flus. Dik naħseb għax naħdmu hija komplessa u wiesa ħafna skont l-individu skont is-sitwazzjoni fil-ħin tiegħu. U kif qed inti li tista' tinbidel għall-istess individu tista' tinbidel skont il-ċirkostanzi tal-ħajja. Fl-istess ħin jisu kif qed inti hija realtà jisu tal-stratification, jisu li hemm livelli differenti ta' kif inħarsu lejn ħaddiem fis-soċjetà u x'tip ta' xogħol nagħtu forsi iktar
kif naqbad ngħid. Valur? Iktar valur, eżatt. Mhux għax għandu valur, għax nagħtuh aktar valur. Nagħtuh iktar valur, imma fl-istessin li nagħtu iktar valur, is-soċjetà tagħtih iktar valur marbut mal-kemm taqla paga, ma anki ċertu tip ta' rewards probabbilment. U rewards mhux biss finanzjari, naħseb rewards anki soċjali probabbilment. Which is funny because I find the lower valued jobs are also generally the jobs that we wouldn't be able to function without. But because they are what they are, you kind of forget about them sometimes or give them less value because of their definition. Jisu fuq waqt il-COVID kellna Essential workers, exactly. kategorija tal-essential workers, qed tinkludi. Jisu range ta' xogħlijiet li f'xogħol minnhom mhux dejjem nagħtu il-valur ġust naħseb lilhom. Dik hija xi ħaġa li hija normali ħafna fis-sens normali ħafna. Nista' ma jsnix xi wieħed li qed xejdulu li qed nimxu fuq id-diskriminazzjoni, ma fil-verità hija normali ħafna tax-xogħol li tiġri. Għax inti għandek xogħlijiet li ovvjament ma napprezzawhomx imma din hemm. Meta nitkellem fuq il-cleaning sector, pereżempju, ma tantx napprezzaw fuq il-tip ta' xogħol li qed jagħmlu. Meta naraw pereżempju aħna nirrappreżentaw il-cleaners tal-isptar. Ta' Mater Dei jew ta' Mount Carmel u anke ta' Kering Grek, u anke ta' San Vincenzo de Paul nirrappreżentawhom aħna. U ma napprezzawhomx ħafna drabi ma jkunux huma ma jkunx l-isptar li huwa barra mill-infections, barra mit-tindġi, barra minn dawn l-affarijiet kollha li nieħduhom for granted daqshekk. Kun indunaw bihom daw xogħlijiet jekk ma jkunux. Eżatt, meta jifu. Però wkoll ħafna drabi jiddetta l-suq tax-xogħol nagħtu valur li ma le. Rajna żminijiet fejn kien hemm ċertu xogħlijiet li ma konniex nagħtuhom valur. Illum il-ġurnata għax m'għandniex dawk l-skills jew mhux kellha anzi. Għandna ħaddiema li llum ftita u li għandhom dawk l-skills partikolari, illum il-ġurnata bil-fors kellhom il-kumpanija tuhom ċertu valur. U qed nitkellmu valur f'dal-każ ovvjament monetarju, finanzjarju. Bil-forsi kellna nollu l-pakketti finanzjarji tagħhom. Id-demand u s-supply, u żgur tkellimtu fil-programm li ieħor għax nitkellmu fuq l-ekonomija, tiddetta ħafna li ma' valur u fejn nixxiftjaw il-kapital tal-kumpanija. Jekk jiena pereżempju llum għandi kumpanija li timmanifattura x-xorb u l-ikel, mela jien u naf li llum il-ġurnata hawn nuqqas ta' technical people, technical GFA, u hawn ħafna engineers. Għax l-Università produċiet ħafna engineer mal-lemkas ma mhux daqshekk produċiet. Il-kumpanija mhux qed jisibu bżonn ta' dak il-ħin ta' nies tekniċi b'dak il-ħin. Mela ovvjament il-kumpanija tajt isma' nixxifti għall-flus tiegħi fuq it-technical. Għax huma bħalissa l-priorità tiegħi. Mela hemmhekk il-valur inbidel u mar fuq dawk in-nies. Ġifieri il-kunċett tax-xogħol u ta' klassi soċjali hemm ċertu xogħlijiet sfortunatament li ma nħduhom for granted u qegħdin hemm fil-background. Però mbagħad hemm xogħlijiet oħrajn li jinbidlu ħafna u li huma skilled jobs imma. Technical illum il-ġurnata qed nitkellmu li huma skilled ħafna, nitkellmu ħafna minnhom ikollhom il-license A u B li biex iġib license B hija it's a nightmare. It's pure maths, kważi il-livell ta' engineering qed nitkellmu livell b'saħħtu ħafna ta' technical ta' akademiċità. Dik hija sitwazzjoni li nara laqas il-fluctuation li ħafna drabi, però l-unskilled jobs ħafna drabi jaħduhom for granted u ma nistgħu fis-sens ma nkunux nistgħu daqshekk int niċċaqalqu għax in-nies fihom fishom ma tantx japprezzaw dak ix-xogħol għax hija xi ħaġa li noħduha hija awtomatika li jkollok l-isptar nadif, li jkollok l-iskola nadifa, li jkollok il-clinics notfa, il-toroq notfa. Noħdu għajsa for granted, sfortunatament li kollok il-clinics notfa hija xi ħaġa for granted għalina, nadif. Matul dal-programmi ovvjament qed niddiskutu temi soċjali dejjem mill-lenti tat-tagħlim soċjali tal-Knisja jew nżommu qisu f'moħħna dal-tagħlim. Importanti ngħidu li fejn jidħol ix-xogħol qisu tagħlim soċjali tal-Knisja jitkellem dwar diversi temi, imma x-xogħol probabbilment huwa jekk it-tema li waħda mit-temi li l-iktar għandu importanza. U probabbilment marbut mal-fatt ta' kif żviluppa it-tagħlim soċjali tal-Knisja kif nafu illum, bażikament fin-19th century. Kif nafu kien hemm il-rivoluzzjoni industrijali fl-Ewropa u il-Papa il-Jum 13 dak iż-żmien fl-1891
li għalina tfisser ħafna żmien ilu. Ħass il-bżonn li kteb din enċiklika, din litra Rerum Novarum biex jindirizza id-drittijiet tal-ħaddiema. Hemm ta' temi oħra fl-enċiklika di l-ewwel dik li nqasuha l-ewwel enċiklika soċjali tal-era moderna, imma x-xogħol kien propju fil-qalba ta' dan id-dokument. Għaliex għax ovvjament il-moviment kien qawwi dak iż-żmien, il-moviment ta' nies literalment fiżiku mill-irħula għall-bliet, ix-xogħol, it-tip ta' xogħol kienet bil-mod il-mod jinbidel minn tip ta' iktar agrikolu għal iktar industrijali fil-fabbriki l-kbar. U din ġabet magħha dal-moviment u dan l-iżvilupp. Tkellimna fil-programm ieħor l-iżvilupp ovvjament jista' jfisser affarijiet pożittivi ma jista' ġib miegħu affarijiet problematiċi. Dan l-iżvilupp ġab ħafna tkabbir ekonomiku, bla dubju, imma ġab miegħu isu teddid ġdid, speċjalment fejslu isu drittijiet ta' ħaddiema. Dak iż-żmien kienu qed jiżviluppaw, għadhom qed jiżviluppaw il-unions, però by and large ħafna ħaddiema li kienu jaħdmu daw l-industriji l-kbar ma kellhomx wisq drittijiet. Ġifieri dak li llum nieħdu for granted qabel semmejna n-nies neħduhom for granted imma anke drittijiet neħduhom for granted illum il-ġurnata li għandek ħafna postijiet 40-hour week, li għandek is-sick leave, li għandek ġifieri dawk kollha żviluppaw matul is-snin. Dak iż-żmien dak kien għadu pratikament għadu qed jibda. U l-Papa tkellem ħafna dwar daw id-drittijiet li għandna bżonn niddefendu, dritt tal-ħaddiem li jistrieħ, li ma jkunx exploited, etc. Sorry. Le. Kontajt kolla li jillinkjaw ma id-dinjità, so għax dik għal-link li dejjem l-Knisja. Ma l-Knisja jimporta minn dinjità tal-bniedem, so everything. Ma affarijiet li jirrispettaw dinjità u affarijiet li ma jirrispettaw. Il-fokus dejjem dak Eżatt. Din l-era ta' bidla kbira, ovvjament mbagħad kompli tiżviluppa l-industrija l-ekonomija. Illum il-ġurnata ħafna nies jgħidu ovvjament għadna qed ngħixu fid-dinja industrializzata, però fil-fatt l-ekonomija u d-dinja tax-xogħol inbidlet jekk mhux totalment, qed nitkellem fuq din il-parti tad-dinja għax inkella jekk imwessaw. Din il-parti tad-dinja, id-dinja tax-xogħol għal darb'oħra qed tinbidel b'mod radikali. Kif qed tarawha tinbidel intom, nirrepeti forsi nibdew minn Sesi, nirrepeti l-esperjenza tiegħek, inti ħdimt anke f'diversi pajjiżi, mhux hekk, mhux Malta biss. U anki inti takkumpanja fix-xogħol tiegħek l-immigranti wkoll, isu d-dinja tax-xogħol qed tinbidel. X'challenges, x'opportunitajiet taħseb li qed iġibu magħha? I think the biggest change I've seen is in my personal life, maybe more of a respect of me as an employee, so making sure you have your leave and you should take it and go on holiday. But I'm saying this because I'm remembering a particular conversation I had with one of my clients, and we were talking about some of my week, and I think I had taken a day of leave that week, and I said, I know I had a day off, I was resting, and he looked at me and he went, but why did you need to take another holiday? And I was like, another holiday? Like I haven't been on holiday. And he told me, Cecilia, every week you have a holiday, Saturday and Sunday. Holidays. I was just like, no, that's not a holiday, that's a weekend. Those are very different things. So we went on to this whole conversation about how, you have the right to take more than that because you as a worker, there's dignity and respect in taking extra time to kind of relax. But to him, it was madness that we take extra 28 days or however many we have on top of the weekends, exactly. But I mean, obviously, it's good that we have these extra holidays, and I think that's something I've seen a big change in. It's respecting me as an employee and even just my mental health, if I need a day to just, have a break. But it's interesting working with the people that I work with. That's just not, it's not the same because to them it's as much work as we can get, as many hours as we can get. And often it's because, the people I work with, at least the clients we have, wouldn't even know that they can take holiday leave just
just cause, just to take a day off. So that's been an interesting shift because it's like the more I value that in my working life of just having like boundaries and taking breaks, I'm working more with people who that's the opposite for that. I don't know, it's been very interesting as just an environment to be in. But yeah, I think that's the biggest change I've seen maybe in my working life. Id-dinja ta' xogħol illum inbidlet daqsxejn mhux ħażin. Illum qed naraw xogħlijiet jitwieldu bħala platform workers. Platform workers nitkellmu dawk id-deliveries li ovvjament u anke bħal taxis u affarijiet oħra li pratikament użaw l-app tal-mobile biex niftehmu. Il-problema hija li dan huwa xogħol ġdid. Xogħol ġdid fis-sens allura ma tantx għandha daqshekk perspettiva l kemm issa naf li hemm id-Dipartiment tal-Industri Soċjali hemm DIR qed jipprova jregolizzhom u anke aħna bħala unions qed nitkellmu ntaqgħu ma' ħaddiema ma' diversi ħaddiema sabiex din is-sistema tiġi regolizzata mingħajr ma nkunu tad-dannu taż-żewġ naħat. Imma ovvjament b'xi mod iridu naslu x'imkien. Il-problema qiegħda li meta ma jkollokx regolazzazzjoni, meta ma jkollokx leġiżlazzjoni li toħloq framework, jkollok allura dak is-sitwazzjoni li ċertu nies ma jkunx qed jieħdu d-drittijiet kollha tagħhom jew kellha qas biss ikunu qed jagħtu l-ispazju fejn anqas ikunu rikonoxxuti dawn id-drittijiet bażiċi. Apparti minn hekk ukoll, allura jkun hemm lok tal-abbuż. U dik hija sitwazzjoni li toħloq u anke meta jkun hemm persuna li forsi qed taħdem mod legali, anzi idealment taħdem mod legali fil-framework leġislattiv Malti, u persuna oħra li mhix qed taħdem fil-framework leġislattiv Malti, hemmhekk imbagħad is-sitwazzjoni ħajkunu tnejn li huma tiġu imxekklin milli jkunu trattati kif suppost. Għaliex imbagħad meta jkollok dik l-abbuż fuq naħa qed taffettwa fuq in-naħa l-oħra. Ġuħax, per eżempju, nipreferi ma ħaddimx il-persuna b'mod legali, allura għax il-persuna oħra ħallas inqas. Din hija sitwazzjoni wkoll li rridu nifhmuha li waħda mill-iktar li qed tinkwitana, mhux tinkwitana fis-sens għax qed tinkwitana x'm'għandniex il-framework leġislattiv u qed nippruvaw nifhmuh dan il-fenomenu ġdid ta' platform work. So what would happen, I imagine, every time there's a new, I guess it doesn't happen very often that there's a new kind of job. But every time it does, it would be the situation, of people trying to figure it out, or it's just because this one is so specifically... Platform workers per se hija xi ħaġa li maħniex ninteraġixxu ma' persuna direttament, il-ħaddiem qed jinteraġixxu ma' sistema, ma' algoritm li hija ġiġa set hemmhekk għandek qiegħda fuq il-mobile, fuq l-app, qiegħda hemmhekk qed titkellem ma' programm. U dik hija allura hemmhekk fejn tinbidlet issa llum il-ġurnata relazzjonijiet ukoll. Allora ma fi qabel kien, per eżempju, fejn fien, jekk inti tixtieq tmut tieħu l-leave, titkellem il ta' fuq hekk tgħidu isma' jien nixtieq nieħu dak il-leave. Taraw jekk tistax tieħu l-leave u flimkien taqblu li tista' tieħu l-leave. Apparti minn hekk hemm kwistjonijiet anke biex l-algoritm taħdem ukoll fuq commissioning. Mela l-commission ukoll kif qed tiġi regolizzata. Hemm ħafna mistoqsijiet bħal dawn. U mhux self-employed jew mhux self-employed, hemmhekk qed niftħu d-dinja oħra. Yesterday I was thinking, because I got a discount on one of these apps. And then I was thinking, my discount is coming out of that person's, like what they're making from it. And then I had a whole existential crisis about whether I should use the discount. I'm like, is it coming from the top? Is it this poor guy who's like delivering? ħafna grey areas. Hemm ħafna grey areas, għandek raġun tibda staqsihom, l-istess mistoqsijiet li nagħmel jien anke meta ovvjament kulħadd juża daw is-servizzi fl-istess ħin imma mbagħad tgħid isma' dan is-servizz minn fejn qed jittieħed, milli ma wkoll nidħol f'dik il-kriżi ta' eżistenzjaliżmu tiegħi wkoll. Imma ukoll jiġu waħda mill-iktar ukoll li qed tinkwetana hija relazzjoni ta' dawn in-nies fuq il-post tax-xogħol ma' min ovvjament li ħaddimhom. Għax hija bbażata kollha hija x-xogħol huwa relazzjoni. Għandek 40 siegħa minn tal-inqas fil-ġimgħa. Mbagħad hemm l-overtime li xi jaħdem l-overtime, allura dik imma toħloq is-sitwazzjoni jiena għalija faċli nieħu leave. Mhux kulħadd huwa faċli għalih jieħu leave. Pereżempju, il-leave kif qatt inti hemm nies li ma jgħidulekx nieħu leave imma huwa dritt tagħhom il-leave. U apparti minn il-kumpanija li għandha dmir li tara li l-leave għandhom post fejn jieħduh. Meta jkun hemm l-employer irid jekk il-persuna, l-individwu mhux qed jieħu leave, irid jiġi warah biex jieħu leave.
Rridu nifhmu li pereżempju l-leave ma jintereċ minn sena għal sena li f'ċertu ċirkostanzi partikolari. Imma idealment il-leave qiegħed biex jittieħed kollu. Il-prinċipju tal-leave inti qiegħed biex tistrieħ. Dak huwa l-prinċipju bażiku. U għalhekk hija kwistjoni ta' allura ma dak tkun hemm relazzjoni fejn biex naslu għal sempliċement leave, tkun hemm relazzjoni biex nifhem u nkun naf fejn nista' ngħaddi ċ-ċertifikati jekk jiena sekk. Hija kwistjoni bbażata fuq ir-relazzjoni u naħseb li tinbidel ħafna dik meta id-dinja tax-xogħol. Ekku, il-kelma ta' relazzjoni dik naħseb waħda Kullimkien. threads ta' daw il-programmi ta' daw l-episodji kollha, ġifieri l-importanza ta' relazzjoni. Fuq id-dinja tax-xogħol kifet tajjeb Gabriel, ġifieri l-ixu ta' relazzjoni, kif qed tinbidel relazzjoni. Ninsew għal-mument il-platform economy. Manki ġenerali, naħseb il-ġenituri tiegħi jiena, il-ġenerazzjoni tagħhom, ħafna minnhom kienu jibdew xogħol ta' 18 sena jew iżgħar u sa 60 sena jew whatever jibqgħu fl-istess post tax-xogħol. Bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi da mhux qed ngħidu su kien ideali, imma llum id-dinja tax-xogħol f'dal sens ta' stabilità inbidel totalment. Kien hemm statistika li aħna nippreparaw il-programm fil-2019 dak iż-żmien kien il-in-charge tal-Jobs Plus, Clyde Caruana, u kien ħareġ intervista u kien qal li fis-sena ta' qabel 40% tal-ħaddiema kienu ilhom fl-istess kumpanija inqas minn sena. Di statistika dejjem isu għaġbitni. Ġifieri hemm mobility li wieħed jgħaddi minn ġob għal ieħor tremenda. Ġifieri l-idea żgur li tibqa' fl-istess post your whole working life spiċċat, imma qed nitkellmu fuq turnover qawwi li by the way naħseb jinfluwenza wkoll l-employer. Hija interessanti ħafna sa ftit żmien ilu qed nitkellmu 2010-2008 fejn kienu jitkellmu il-kumpaniji kienu marfu ħaddim ma jbiddil li x-xogħol ta' mhux dejjem l-istess. Għax kien hemm bżonn li jkun hemm job mobility għax kif qed tajjeb inti Mark li prattikament kienu qabel qishom bħal ġenituri tagħna jitwieldu f'xogħol u jmutu f'xogħol minn dak jagħmlu 40 sena xogħol. Illum il-ġurnata ma nikkonċepjiex jiena dik. Però fl-istess ħin kellna kumpaniji kienu jagħmlu jisom kampanja indirettament kważi is-setturi kollha kienu jagħmlu isma' nbidlu l-ħaddiema. Għax kienet qed tifisser li ovvjament upskilling għax meta jkollok ħaddiem li żmien hemm, awtomatikament iħossu komdu, jħossu ċertu ngħidilha jien ċertu arja jew kellha ċertu anke ċertu saħħa fuq il-post tax-xogħol. Illum il-ġurnata għandna kumpaniji jitolbu li l-ħaddiem ma jibqgħulhom hemm. Imma għadni u aħna dejjem ngħidulhom, dejjem ngħidhom isma' għandna qator tagħkom. Biex l-ewwel titlob li tibgħathom lemm u jinbidlu lek kull sentej idealment. U issa tgħid li isma' ma nixtieqhom jibqgħu li mqar 5 snin għax ninvesti fihom u rajt li sew. Allura issa jridu noħolqu l-bilanċ ta' upskilling ngħidulu. Inti meta tinvesti f'ħaddiem qed tinvesti fi skills tiegħu, tinvesti allura qed ikun hemm dak is-sense of belonging iktar. U aħna anke meta nitkellmu l-ħaddiem għax aħna nixtiequ li tiżdiedilna l-paga, imma dejjem ngħidu mhux se tagħti biex il-paga tiżdied. X'additional value ħatagħti biex dik il-paga tiġi riflessa, dik iż-żieda tiġi riflessa fil-paga tiegħek. Ovvjament hemmhekk kien nibdew diskussjoni ta' skills ta' upskilling. Allura l-iktar ħaġa li nbidlet hija wkoll apparti li tkun qed nitkellmu l-ewwel hija wkoll dik is-sens ta' irid illum il-ġurnata nimxu nitlaq minn dak ix-xogħol insib xogħol ieħor għax m'iniex komdu, jew kellha nsib xogħol ieħor li jintrigani iktar. Però naħseb fl-aħħar mill-aħħar il-persuna issib post fejn tieqaf daqsxejn u mbagħad tagħti li għandha tagħti u timxi għal post ieħor. Naħseb x'imkien qed insibu issa dak il-bilanċ li m'għandhomx 40 sena ta' 20, imma dawk il-5 snin, 3 snin, 4 snin nagħmluh. 4 snin huwa tipo a long time. Diġà huwa daqsxejn jiena jekk nifhimha, fis-sens jiena xogħlijiet li iktar idhom 5 snin s'issa. F'kwaj kont in-naħa l-oħra post ieħor, però min-naħa l-oħra fl-istess ħin kulħadd qed ifittex. Hija żmien ta' tfittxija. Dit interessani jiena, ejja ninsew l-ixu ta' paga.
għax jista' jkun hemm raġunijiet li semmejna qabel. Inti ovvjament hemm ċirkostanzi forsi għandek bżonn paga aħjar, allura ninsew għall-mument dik hija issue ta' imma biex ma jisu nifukkawx fuq dik biss. X'inhu ma raġunijiet? Ġifieri nistaqsikom bħala ovvjament l-esperjenza tagħkom ma bħala żgħażagħ fl-aħħar mill-aħħar. Jisu di tfittxija jiena nara bħala sinjal ta' żminijietna, jisu hemm di tfittxija kważi ta' ideal kultant inħoss li huwa pożittiv. Bir-riskju li l-ideal da qatt ma nsibuh, allura hemm ir-riskju li ngħaddu minn posta l-ieħor. Għax ngħidu jisu forsi dil kumpanija tirrifletti iktar il-valuri tiegħi li hija xi ħaġa pożittiva. Bir-riskju nirrepeti li fl-aħħar mill-aħħar dak kull post għandu tiegħu, kull post jiddiżappuntana sa ċertu punt għax jiddependi min-nies li jkun hemm. Imma x'hekk x'taħsbu li hija din it-tfittxija? What is at the root of this restlessness kważi nsejħilha jiena? Well, this might be controversial to what you're saying, but I spent, I think, like 1 or 2 years not really knowing what I wanted to do. So I studied archaeology, and then the year I graduated, I thought, actually, I don't think I want to be this. Like, I don't want this title. So then I spent some time. Esperjenza komuni llum il-ġurnata. Tistudja xi ħaġa u mbagħad ma taħdimx. Which I would never say I should have done something else. Like if I could go back, I would do that same course because I loved it and it taught me skills that weirdly I still use today. But I spent 1 or 2 years doing a lot of strange jobs, different jobs. And I came up with this, I don't know, in my brain, this is how I always explain it, the list of jobs I know I don't want to do are as important of the list of jobs I think I do want to do. Or I know, I could do this. So I spent a year or 2 building up the list of literally the list of jobs I definitely don't want to do. Did you keep the list? Do you still have it? In my brain, it's very much there. I very much know the jobs that I don't want to do. And they were for different reasons. So I think my biggest motivator is just feeling fulfilled. So sometimes a job ticks all the boxes, but there is no, I don't know, there isn't a spark, there isn't something that makes me want to wake up and yes, do that job, which again, I know is a privilege. Like having that spark isn't something that everyone can base finding a job off of, but that was what kept me saying, maybe not this one, maybe not that one, until I landed where I am now. There was a lot of moving around in between, but now, even though, like you're saying, it's not like I go to work every day and everything is perfect and I'm living in the clouds and wow, ideal all the time. But somehow that spark through the turmoil remains there. You know what I mean? And it's that fulfillment. And I feel like also, like what you were saying, Gabriel, that I feel like there is space to grow. Like I don't think what I'm doing now, if I stay in this job for the next 3 years, is what I'm still going to be doing in 3 years. I think there's space for like upskilling and there's space to grow and for professional development. But that's what caused me to always be kind of moving. Għanna nab il-loba ta' jien nizar waħda fuq din mejda. Tipo, jien nasal jek xaħti, per eżempju, għet namel masters palissa, ok? 3 snin. Ma t-ġej biex namel masters part-time, vera sarta diffiċ namel commitment ta' 3 snin. Sa jina vera persona li pjuttost committed fajti. In general, nħoss li above average committed. U sorta nħoss li dak il-vibe ta' imma kif ħan kommetti għal xi ħaġa da jkun nafx kif ħatkun ħajti 3 snin oħra u nafx jinbidel u nafx jekkux biex qed ngħidha mhux bħala xi personali ma naħseb hija pjuttost qawwija mhux biss f'nies daqs imma anke iżgħar li tipo li tajta tagħmel xi ħaġa għal 3 snin hija wkoll kind of ħafna. Ma nafx jekk ġieli xtrajtu għandkom ukoll tipo minnu biżgħar minnkom fikov ta' manta parkom. I've never had to commit to something for 3 years, so I've only had a master's of 1 year, a contract of 1 year, so maybe I would have the same reaction. Jien kelli signing an indefinite contract was another freak moment for me when I was younger, obviously. Ħassejt li qed tintrabba tal-ħajtek. Kull mem notice social. Le, ma fis-sens jisu dejjem ikollok tipo undergrad, 3 snin, mbagħad ħedimt fi skola kontratt ta' sena, mbagħad għamilt xogħol ieħor tipo barra Malta kontratt ta' sena.
Umbagħad qisek il-fatt li ħaniffirma xi ħaġa u ma nafx, mhux għax naf mhux qed intrabat, imma ma nafx meta tispiċċa kelli mument ta' kif nippjana ħajti issa dibu ġas nassumi li ħanqa naħdem hawnhekk. Vera dik ix-shift minn dejjem kollox tipo Minn definit kollox definita l-indefinite kienet vera għalija kienet vera stramba. Sorry, waqqaftek jiena l-ewwel. Jien naħseb li hija kwestjoni ta' perjodu tal-persuna individwali x'miex tkun għaddejja, ngħid hija kwestjoni ta' verament hija l-persuna x'miex għaddejja u tista' teżamina hemmhekk li nnifisha jekk hux kemm ħatamel perjodu, m'hemm xejn indefinit, kollu indefinit fis-sieb tal-persuna fis-sens isma' tara jiena naħseb issa tgħid kollox. Jew kellha m'għandix iktar fejn nikber, kif għad inti fejn nista' nespandi l-orizzonti tiegħi. Mhux bil-fors li tilħaq il-pożizzjoni xi ġerarkija partikolari. Esperjenza tiegħi personali qatt ma xtaqt, qatt ma kelli l-ambizzjoni nitla' l fuq, ma kważi il-pożizzjoni kollha dejjem kienu orizzontali milli vertikali. Għax dejjem kelli kurżità nara postijiet oħra. Fis-sens nara postijiet oħra kif jaħdmu, nara nies oħra ġodda kif ir-relazzjonijiet tagħhom. Tiegħi kurżità għal xiex. Biex iktar minn nikber fil-pożizzjonijiet tiegħi ma nikber fil-intellett, fis-sens intellett tan-nies. L-ebda intellett akademiku kemm ir-relazzjonijiet tiegħi ma' ħadd ieħor u dak il-post. U fil-postijiet bħalissa ta' tinvest iċ-ċans li nara ħafna postijiet ta' xogħol differenti kif joperaw, kif jaħdmu dak is-sitwazzjoni. Innemm li hija deċiżjoni personali ta' kull individwu kif jara għal xiex jitlaq minn dak il-post ta' xogħol, għal xiex jifittex ieħor, għal xiex jibqa', għal xiex huwa kuntent u mhux kuntent. Did you ever have people around you that questions moving? I don't know how you said it. Horizontally, to the vertically. Fil-każ tiegħi fuq innifsi le. Qatt ma kelli dik fis-sens qatt ma kien hemm l-ebda persuna qatt li isma'. The clock is ticking. Time's not going up. No, sometimes I find that's quite an influence. People around you being like, you left that to do this, which is the same, but you know, it's. Taħdem ukoll milli ma' familja background ġej. Fis-sens, il-familja tiegħi hija familja ta' ħaddiema. Allura ovvjament maħna dejjem aspirajna li isma' li tkun sodisfatt. Tkun qatt ma kien hemm għalina kienet l-importanti li inti tkun kuntent, niftakar ommi li tkun kuntent ibni u tħabbix x'għasel, iwa tkun tajta qata meta għamilt A-levels kienu sciences tiegħi, computer studies u physics, wara li ovvjament ġibthom u kollox qed nħammur social policy. Ommi għad li se nagħmel. Ħafna tista' tkun senjur bil-computer. Prevent social work kont mort. Allura social work kien problemi tan-nies. Ekku, interessanti ħadi, changing isu world of work and face of work, ħafna fuq relazzjonijiet, ħafna fuq xed infittxu mid-dinja tax-xogħol u kif qed tgħidu intom kemm il-darba tuha jiddependi mill-persuna imma fatt ukoll miċ-ċirkostanzi tal-persuna jiddependi wkoll x'prijoritajiet nagħtu. Ngħaddu forsi għall-parti rigward iċ-challenges li tiltaqgħu magħhom dal-każ iktar fuq ix-xogħol tagħkom. Hekk isu meta nitkellmu fuq ix-xogħol f'pajjiżna isu hemm affarijiet li huma żgur pożittivi, pereżempju ir-rata tal-qatt hija baxxa ħafna bħalissa Malta. Fl-istess ħin żgur li hemm challenges, l-issue ta' il-paga minima, biex insemmi waħda. Ġifieri jekk huwa vera li x-xogħol mhux biss dwar il-paga, kif qedna qabel, il-paga hija importanti ħafna. U l-paga trid tkun biżżejjed biex tkopri almenu l-bżonnijiet bażiċi, almenu hekk naħsibha jien, hekk naħsibha knisja, whatever. Huwa fatt li apparti isu nies li m'għandhomx il-paga minima għax mhumiex fuq il-ktieb,
Hemm nies li għalgħu paga minima u mhuwiex biżejjed għal-jom u inqas għall-familja tagħhom. U huwa fatt ukoll jiġifieri l-istatistika ta' pajjiżna tal-NSO u tal-Eurostat jgħidu li hemm nies li jaħdmu dak li ngħidulu in work poverty. Jiġifieri jaħdmu u xorta huma fqar. Issa ovvjament dak kif qed ikkalkula l-fqar, ma insomma hija let's keep it simple. Ir-realtà tal-in work poverty għax forsi wieħed mentalment jaċċetta li wieħed ikun fqir għax ma jistax jaħdem, jew għax ġratlu xi ħaġa, jew għax għawdi l-ideali għax il-fqar tor tagħhom. Ovvjament hija whatever. Żgur li ma naqblux magħha. Imma li inti tkun qed taħdem u li xorta tkun fqir, naħseb it should raise the alarm għalina, what's happening? Kif tista' tkun inti qed taħdem u xorta tkun fqir? Nibdew bil-konverzazzjoni, ma nafx. I mean, you could also talk about like actual monetarily. Is that a word? Monetary. Like monetary poor. Is that how you say it? I feel like like my English financially poor, but also then if you want to go deep, like spiritually poor, or just your well-being is poor. Well-being, you know what I mean? And sometimes it's both, and I think that's when it's most problematic. Ekko, dik oħra ġifi tal-work-life balance. Yeah, ħaniqfu għalissa fuq tal-faqar materjali, għax dik hija issue oħra li għan nitkellmu fuqha, għax hija issue. Ma nafx fix-xogħol tiegħek Gabriel kif Esperjenza fuq xogħlijiet anke l-oħra, meta kont fi xogħlijiet ta' qabel, x'kont community worker, ġoħadni teknikament fl-ispirtu għadu hemm u nibqa'. U ntqajt ma' nies li kienu għaddejjin minn sitwazzjonijiet soċjali ta' diffikultà kbira. Però tkun fqir fuq għax-xogħol u ma tkunx waqt li taħdem, dak li qed ngħidu in work poverty. U jew le il-faqar mhux ġustifikat. Jiġifieri irrelevanti, l-istat għandu jħares dik huwa ideoloġija tiegħi u ta' ħafna min nies oħra u anke nemmen f'kull min jaħdem fi trade union għandu jkollu dik l-ideoloġija li l-faqar huwa inġust. Per prinċipju huwa ħażin. Kulħadd għandu jkollu il-mezzi bażiċi biex għall-inqas jgħix u jgħix mod diċenti. Diċenti qed nitkellem ta' dinjità. Dak huwa l-prinċipju bażiku. Issa biex komtaxxaw dik realtà tal-in-work poverty. Li hija sitwazzjoni kera ħafna, hija sitwazzjoni sfortunata ħafna li għandna minimum wage li baxxa ħafna. Il-minimum wage hija laqqas biss tibda biex forsi nibdew nifhmu, nibdew ngħixu biha. Aħseb wara kemm tista' tkollok prospetti li toħlom il quddiem biha. Li tibda tajt ħaniċċaqla. Għax iddu nifhmu li jekk inti għandek sitwazzjoni ekonomika tiegħek li mhix tajba, ma tista' qatt kollok aspiri, jew jista' jkollok għax ma nistax nitkellem mod ġeneriku ma jngħidu jista' tkun ikun hemm individwi li ma jsibux dik il-motivazzjoni biex jimxu l quddiem u jibnu ħajjithom mill-ġdid. Allura rridu nifhmu wkoll li għandna bżonn li dik ngħidula li jkollok minimum wage li hija diċenti li tirrifletti verament il-bżonnijiet tal-persuni u tas-soċjetà u li tagħti l-opportunità biex in-nies jipprogressaw l quddiem. Aħna ma rridux nagħmlu il-minimum wage bħala the end, ma huwa l-ewwel pass u għandu jkun biżżejjed biex tibda biex il-quddiem. Kellha nibqgħu bis-survival. Kellha nibqgħu dejjem survival mod, kellna l-ebda pjan. Aħna rridu nifhmu li dak huwa l-ewwel step u l-step li tkun biżżejjed trampolin b'saħħtu li tik spinta l quddiem. Li huwa biss huwa il-perjodu transitorju. U jekk ma nibdewx dik il-filosofija, il-filosofija ta' minimum wage m'għandux ikun wage li tgħix biha l-omrok, imma titkollok dik il-filosofija nbidluha. Minimum wage tittik l-opportunità li tikber. Biex ovvjament imbagħad da pajjiż jaqbillu. Illum il-ġurnata persuna tkun fuq minimum wage għandha ċertu sussidji. U sussidji fuq il-gvern qed jaqgħu mill-bolla u mit-taxxa tagħna. Allura fl-aħħar mill-aħħar jekk inti dik tara tbiddel il-filosofija tiegħek ta' minimum wage minn flok qed tara bħala sempliċement stat ta' ħajja li ħadibqa' moħħal fi ħal-omrok, imma hija stepping stone biex timxi l quddiem, mela hemmhekk ukoll qed naqqas in-nies dejjem il-minimum wage u qed tagħtihom l-opportunità jikbru. U hekk għandna narawha l-minimum wage, ma nix narawha bħala qisu stat li għax imbagħad ħafna drabi d-diskors tal-minimum wage, allura jekk nollu l-minimum wage oħrajn mhux se nolluhom. U dak huwa argument li għalija huwa argument invalidu għax ħanibqgħu nkella tilejn minimum wage il-valur
xorta huwa minimu li ħollejta 10 euros u mbagħad li ħollejtu 10 euros. Ma tagħmilx sens. Allura qegħdu nbidlu l-filosofija ta' kif naraw minimum wage. I actually had a conversation with one of my clients this morning because she went for a job interview, has one kid and another one on the way, and is supporting them both herself here. And she called me to literally say, but this must be a mistake because they were offering minimum wage. And she was like, I can't survive on this, even just the cost of a bus to work and back when you're only making that amount. Mux hekk, exactly. So it's that, and obviously because of her situation, she cannot access benefits. So that's another whole issue when it comes to dealing with asylum seekers and like migrants in Malta, where they're trying to make a life for themselves on that wage with no extra support. And then it's exactly what you're saying, that it's just you're stuck, which then in my brain also is not helpful to Maltese society, because you're creating these black holes that people get stuck in, and then we complain about the situations of those people, but there's nothing there's no ladder to help them get out, because it's never going to change, you know what I mean? So I was truly having this conversation this morning, and speċjalment fil-kuntest l-oli tal-ħajja, ġifieri kkawżat minn fatturi esterni. Ġifieri rapport reċenti tal-Caritas semma kif iż-żidiet reċenti waslu biex familja trid tonfoq minimament 100 euro żejda fix-xahar fuq flus, fuq ikel, skużawni. So the change was between 2020 and this year, okay? But issa with the war, U għad tiżdied iktar, ġifieri hija sitwazzjoni soċjali urġenti fl-opinjoni tiegħi, għax diġà kienet urġenti u issa tissir iżjed urġenti. Ir-riskju li aħna isu naċċettaw li ċertu persentaġġ ta' nies isu jgħixu fil-faqar huwa naċċettabbli. Aħna qatt ma kif kienet jgħid Gabriel, ma nistgħu qatt naċċettaw li ċertu persentaġġ qiegħed hemm u jsir statistika kif jgħid il-Papa li jisu li nies isir statistika, allura ma nqisuhomx bħala persuni reali. Dawn huma persuni tad-demm il-laħam, ħafna minnhom familja, u naħseb bħala soċjetà li inkludi l-awtoritajiet kollha irrid naraw x'nistgħu nagħmlu aħna u mhux biss isu biex kif konna ngħidu nagħtuhom 10 euros extra, kif ħanejnuhom, ġifieri ġbitni ħafna inti użajt il-image tal-leather, inti użajt il-image tat-trampolin. Ġifieri dik l-idea ta' economic mobility, social mobility jekk tridu, that we help them isu improve their situation. Dream mhux fis-sens ta' joħolmu xi kastell imma kull persuna għandha dritt ikollha aspirazzjonijiet u l-ħolm realistiku huwa parti mill-vjaġġ tagħna bħala persuni li aħna noħolmu li nagħtu kontribut li navvanzaw, inkella it becomes just survival. And I think it works both ways as well, of like you're saying, so working with people as you're explaining, but also working with employers to explain all of this situation. Like it can't only be one-sided, you know, you can't just be trying to influence people to dream big and to it needs to come from both sides. That's what I find, you know what I mean? Like Le, bla dubju, u forse mek naslu għad-mistoqsija. Kont ngħid li tipo eżatt ħalt fiha, tipo allura x'inhu li kont ngħid huwa mela dejjem qegħdin nitkellmu fuq l-importanza tal-ħanejdu taż-żgħir li huwa tal-fqir fuq kull livell, ġifieri fqir għax ma jistax joħlom, fqir għax m'għandux biżejjed flus biex jgħix. U jisu x'idu mela Knisja tagħti ħafna importanza lejn dawn in-nies, okay? Ġifieri 6%, 7%, 8%, whatever kemm skont kemm hu. 8% 2020 jgħid Eurostat people who are at the risk of poverty. Kif nistgħu ma nagħmluhomx biss percentaġġ fit-tagħlim soċjali ta' Knisja nitkellmu fuq jidħol l-aspett ta' union, ġifieri jisur li qed tgħid intu bridge perfett ta' okay, what is kind of how do we get there, how do we protect and the word is leaving me, but kind of fight for the rights and the dignity of that person. Advocate, thank you. Interessanti ħafna di jedna kemm il-xogħol huwa importanti fit-tagħlim soċjali ta' Knisja għandu importanza straordinarja. U waħda mill-aspetti li t-tagħlim soċjali ta' Knisja jagħti importanza straordinarja hija l-unions.
Even more. F'diversi dokumenti tal-papit fl-aħħar 150 sena jisu they underline li l-unions huma arma f'sens pożittiv essenzjali jisu f'din il-ġlieda biex il-ħaddiem il-drittijiet tiegħu tagħha jiġu rispettati biex jisu d-dinja tax-xogħol tkun waħda dinjituża. Ma naslu iktar konkret ta' Malta. Għalfejn issa, all right, inti ovvjament you're very biased. Imma f'dan kollu daw challenges kollha u anki relazzjoni mal-employers. Cecilia semmit punt importanti ħafna li da kollu ma jistax isir laqqas b'firma tal-Prim Ministru biss, it's a question of having all stakeholders on board. L-importanza tal-union f'dawn l-affarijiet. Ix-xogħol tal-unions mhux biss huwa xogħol jinħobb naqsmu fuq 3 livelli. Huwa simili ħafna ta' xogħlijiet oħra, ġifieri meta taħdem man nies, għandek ix-xogħol huwa il-union għandha ħidma individwali, ġifieri pereżempju jkollha membru qudiema li hemm każ ta' dixxilpina jew kellha każ li għandha bżonn tkun ta' avukat, ta' rappreżentant mal-employer. Hemm mbagħad dak li ngħidulu l-kollettiv. Il-kollettiv meta għandek kumpanija jew kellha entità li għandha l-maġġoranza tal-ħaddiema tagħha ma' union partikolari u f'dak il-każ ngħidulu jidħol fis-seħħ il-collective bargaining u mbagħad jitwielet minn hemm collective agreement għal ċertu min nies li jkunu fil-union. Allora dak ikun isu kuntratt kollettiv ta' kulħadd u jkun ta' benefiċċju għal kulħadd. U mbagħad hemm dak ngħidulu fuq bażi nazzjonali. Kull union jam sieħba fil-dialogu soċjali u anka fl-imkien mal-Malta Employers Associations, ma' Chambers, ma' Chambers u SMEs, kulħadd huwa pratikament ikun fid-diskursata soċjali, dialogu soċjali mal-gvern u mal-entitajiet kollha biex nibdew dan ikun hemm ċaqliq soċjali li dan huwa xi ħaġa li tiġi diskussa l-minimum wage, tiġi diskussi ħafna affarijiet oħra. Il-ħidma parti ta' union hija ħidma wkoll nazzjonali. Ħidma nazzjonali biex tipprova tbiddel il-policies nazzjonali u nippruvaw ngħidu li l-Prim Ministru jagħti dik id-daqqa ta' binna ovvjament lil ċertu liġijiet. Imma ovvjament dik hija hemm kwistjoni ta' lobbying. Issa fejn tidħol però sfortunatament id-dinja tax-xogħol kif l-unions ħafna drabi noqsu l-unions stess milli nitkellmu fuq ix-xogħol li verament isir mill-unions. Għaliex il-persuna għandha tidħol fil-union, dija xi ħaġa il-bniedem għandu dritt jassoċja ruħu ma' min irid u ma jassoċjax ruħu dak huwa dritt fundamentali tal-bniedem, the right of association. Jekk sejjer żball kienet daw ukoll miktuba f'xi enċiklika. Eżatt, ekku. U daw kollha kienu drittijiet li żviluppaw matul iż-żminijiet, ma kienx hekk kien dejjem da. Meta naraw l-unions Malta bdew żviluppati l-ewwel kienu mill-Knisja stess. Jekk tara pereżempju anke il-confraternity kienu l-ewwel kunċett ta' unions, kienu pereżempju l-ewwel twelid ta' social assistance bejniethom, pereżempju jekk ir-ħaġel jmut ma jagħtu l-arbla ċertu somma ta' flus, ġidu jisa kwistjoni ta' pensjoni tar-romol. Tara twelid tal-kunċett ta' unions beda minn hemm. Mbagħad ovvjament żviluppaw ruħhom fl-aspett politiku kollu tagħhom. Imma il-unions għallu għandha bżonn trade union laqas fejn jien. Nemmen li għandna bżonn nbidlu jew nuru, anzi, verament il-prinċipji ta' li tkun fi trade union xi tfisser. Ma tfissirx li ħammorru niġġieldu, ma tfissirx li ħammorru nagħmlu strikes. Dak iż-żmien inbidel daqsxejn għax inbidlet id-dinja tax-xogħol. Kont se ngħidlek ħafna nies jassoċjaw il-unions ma' strikes. Pereżempju jiena kemm ili fil-union qatt ma tajt direttivi biex ikun hemm xi forma ta' strike, bid-direttivi strike hija xi ħaġa li huwa l-aħħar arma. Huwa perikoluż ħafna għax once ixekkel dik ir-relazzjoni ma terġax iġibha lura. Ġifieri inti di bħal meta jkollok qalziet taqtaw shorts. Mhux qed iġibu qalziet. Dak kull verità, ġifieri titoqgħod attent. Għax taħal mill-ħadd tibża l-membri tiegħek għax il-membri tiegħek għandhom ix-xogħol tagħhom, għandhom il-familji tagħhom hemm. Għax imbagħad nibdew hemmhekk nidħlu f'relazzjoni ta' ritarjar u hija perikoluża. Però importanti ħafna li meta nifhmu allura jekk il-membru tiegħi huwa l-istess ħaddiem tal-istess kumpanija. U importanti li jifhmu iż-żewġ naħat. Jien meta nkun fuq il-mejda tan-negozjar u l-employer meta jkun fuq il-mejda tan-negozjar, jridu nifhmu li dak l-individwu, dak il-grupp ta' nies
Jekk ħajmorru tajjeb huma, ħajmorru tajjeb għall-kumpanija. Jekk ħajmorru tajjeb il-kumpanija, jekk il-kumpanija reġistrat profit, mela jiena ħankun iktar komdu nitlob żieda. Jekk issa pereżempju aħna nippreżentaw numru ta' lukandi, mhux ħammu nitlob żieda fi żmien il-Covid, meta lukandi kienu qed jgħixu fuq is-sussidji tal-gvern, mhux se nagħmilha. Qed tkun daqsxejn ukoll tifhem nifhmu żewġ naħat. Illum il-ġurnata id-dinja hija dik. Li nifhmu li fl-aħħar mill-aħħar hija li noħolqu dak il-bilanċ dik ir-relazzjoni healthy. Għal darbohra il-kelma relazzjoni. Li noħolqu dik ir-relazzjoni healthy bejniethom. U nibbilanċjawha. Importanti hija li l-legalitajiet kollha, il-liġijiet kollha jiġu mħarsa sabiex nofru dik l-aħjar ħaġa possibbli. U ma jqafx ix-xogħol tal-unions flimkien mal-employers sabiex jippruvaw jagħmlu forma ta' lobbying mal-gvern sabiex tinħoloq dik sistema aktar b'saħħitha. Naħseb is-sistema mhijiex kultant nifhmuha bħala zero sum, jiġifieri li jekk jirbaħ il-ħaddiem ħajtlef l-employer nissemplifika. Ma fil-fatt ħafna drabi hija win-win. Jiġifieri jekk kif qed inti jekk imur tajjeb il-ħaddiem jekk ħaddiem iktar kuntent, probabbilment ħajkun iktar produttiv biex nużaw il-kelma. Allura ħajmur aħjar l-employer, il-business. U jekk il-business ħajmur aħjar, kif qed inti l-employee ħajkollu iktar saħħa biex jitlob titjib fil-kondizzjonijiet. Jiġifieri it's not zero sum, wieħed jitlef u liħor jirbaħ. Qed huma fil-verità u s-sens jien nibża li sens ta' antagonizmu bejniethom twilet mill-fatt li dak iż-żmien kien hemm bżonn li jittieħdu ċertu miżuri drastiċi il ħaddiem isma' ma tistax toqgħod leda huma drittijiet tal-ħaddiem anke jekk mhumiex għadhom bħalissa miktubin fuq il-liġi ma huma drittijiet tal-ħaddiem trid jagħmlu. Kien hemm żmien li kellna nagħmluha u kien hemm żmien anke nsibu swabbli anke mill-ħadd tal-employer li wara kollox tefa' l-investiment tiegħu, tefa' tħall riski tiegħu. Imma issa wasalna naħseb ċertu żmien li kulħadd jista' u nemmnu f'dak il-prinċipju kulħadd jista' jieħu dak li ħaqqu. Wara kollox dak li nitkellmu x'qed nitkellmu li xi ħadd jieħu iktar milli ħaqqu għax kont se tieħu minn xi iktar milli ħaqqek ħadd minn x'imkien ieħor. Issir inġustizzja mbagħad. U ssir inġustizzja. Il-unions hemm iżommu f'moħħhom il-ġustizzja soċjali għal kulħadd. Jiena bħala jekk jiena imprenditur u tfajt il-kapital tiegħi jirrisku jinħaddu. Allura għandi bżonn għandi dritt nieħu dak li riskju li ħadd lura. Huwa profit, huwa kapital. Fl-istess ħin ma l-ħaddim li intih dak li ħaq. Ma nafx jekk xi mhux qed nara ċara jew jekk għadna ma milniex ċara, imma allura x'inhu l-link tal-ethos Kattolika mal-importanza tal-union? So like jien isu ħalli hemmhekk hemm mistoqsija. X'in il-link bej l-ethos Kattolika u l-importanza tal-union? Naħseb il-link nirrepeti ġifieri fit-tagħlim soċjali tal-Knisja, ix-xogħol huwa ppreżentat forsi b'mod romantiku li semmejna qabel, ġifieri mhux biss bħala source tal-flus, imma wkoll bħala addirittura ġifieri co-creation, ġifieri jiena bix-xogħol tiegħi nipparteċipa fil-ħidma ta' Alla, ħanuża dal-kliem, biex inġib il-qudiem is-soċjetà. U dan huwa l-ideal, nirrepeti, mbagħad tara ċirkostanzi xi tfisser, eċetera, però dan huwa l-ideal u tajjeb li nżommuh quddiem għajnejna. Però fil-qalba tal-tagħlim soċjali tal-Knisja fejn jidħol ix-xogħol hemm id-dinjità. Jiġifieri, ir-rispett tad-drittijiet li għadna kemm semmejna issa li inti ma tistax tibni l-profitt tiegħek fuq dar il-ħaddiem fis-sens li biex ikollok iktar profitti ma tirrispettax id-drittijiet tal-ħaddiem. Dan ġej ukoll minn fatt li inti qed titkellem fuq bniedem. Mhux magna, anke magna ħi dossiba, jekk ma nidrusi fil-magna whatever ma taħdimx, aħseb wara bniedem. U allura jekk insemmu isu għalfejn il-Knisja titkellem daqshekk fuq il-xogħol hija propju għax aħna ħafna mill-ħin tagħna jekk noqogħdu naħsbu ħafna mill-ħin tagħna ngħadduh fuq ix-xogħol fil-fatt. Allura jekk il-Knisja tinteressa ruħha mill-bniedem u mill-kondizzjonijiet tal-bniedem, ma tistax ma tinteressax ruħha mill-kondizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol fejn ħa tgħaddi parti kbira minn ħajjitha fejn b'xi mod jew ieħor ħa torbot il-missjoni, l-identità tagħha. Fejn taqlax flus jew le ħajdependi mhux biss l-għajxien tagħha imma tal-familja kollha tagħha. Jiġifieri tant hemm affarijiet iħollu jorbtu mal-kundizzjonijiet tax-xogħol li bil-forsi l-Knisja ħad titkellem fuq hekk għax fl-aħħar mill-aħħar
hemmhekk iħollu jorbot hux se nibnu soċjetà fejn ħanejxu flimkien u r-relazzjonijiet ikunu armonjużi, jew nkella tkun ġlieda jisu bejn min għandu l-iktar poter u min jista' jaħkem l-iktar fuq ħaddieħor. U di ovvjament il-Knisja ma tridix għax hemmhekk once again ma tkunx qed tirrispetta d-dinjità u anki l-viżjoni tal-Knisja ta' soċjetà ta' ġifieri il-Papa pereżempju jitkellem ħafna fuq li aħna nkunu l-koll aħwa. Inti ma tistax tkun il-koll aħwa u xi ħadd biex tagħmel euro aktar profit tisfruttaħ. Ovvjament hemmhekk hemm clash ta' ideali. Jiġifieri fil-qasir u hemm ħafna affarijiet xi ngħidu ma nirrepeti, jekk il-Knisja jinteressa mill-bniedem u l-bniedem tant hemm affarijiet jħollu jorbtu fuq ix-xogħol u l-kondizzjoni tax-xogħol ma tistax b'xi mod jew ma titkellimx fuq dawn l-affarijiet. Naħseb il-unions huma il-frott, jekk ser żbaljat naħseb minn ma tħol f'kunċett teoloġiku ma il-kunċett ta' ġustizzja soċjali tal-Knisja mibni li kull bniedem huwa xbija Alla. Mela kulħadd huwa ugwali fajnej quddiem Alla. U mbagħad minn hemm titwielet allura l-filosofija kollha, l-argument teoloġiku kollu tgħixix il-bniedem għandu jkollu drittijiet u d-dinjità tiegħu u fuq il-post tax-xogħol waħda mill-primarji. U mbagħad il-union qiegħda hemmhekk, il-unions kollha din hemmhekk. Suppost il-prinċipju tagħhom biex iħarsu din id-dinjità. Issa mhux mingħajr ma jitlu fl-ebda argument teoloġiku ma jitlu f'argument purament soċjali. Jiġifieri hawnhekk il-unions huma sekulari, jiġifieri ma jħarsux l-ebda reliġjon, imma jħarsu biss l-interess tal-individwu, tal-kollettiv ukoll, għax il-fundament tagħha l-union bit-terbsat meta jkollha l-kollettiv. Għalhekk union għax ikollok l-unjoni ta' flimkien. U minn hemm, jiġifieri ir-rabta hija pjuttost ċara, hija pjuttost b'saħħitha ta' bejn union u dak li nistgħu ngħidu it-tagħlim soċjali tal-Knisja, ma narax għalija differenza daqshekk. Anke l-fatt li twildu l-unions huma mwielda minn hemmhekk u ma nistax ngħid ukoll imwildin minn stati soċjalisti wkoll. Hemmhekk naħseb fejn l-istat soċjalist u l-istat soċjalist li kien hemm li kienu komuni mingħajr ma semmew l-ebda fejn normalment kienu konfrontali ħafna. Ma fuq dak il-punt jaqblu li l-bniedem huwa għandu jkun kulħadd trattat bid-dinjità tiegħu. U tal-unions hemm ukoll punt ieħor li l-unions huwa hija assoċjazzjoni u t-tagħlim soċjali tal-Knisja jisu dejjem fakkarna li bniedem huwa għandu d-dinjità tiegħu ma' bniedem soċjali. Ġifieri l-assoċjazzjoni, il-fatt li inti ma tgħix waħdek u li anke fejn jidħol id-dinja tax-xogħol, ċertu drittijiet ma tħarishomx waħdek imma flimkien ma' ħaddieħor ukoll ġej mill-fatt li l-Knisja qisu tirrispetta l-individwu, però qatt l-individwu as an end himself or herself, but always with others. Allura d-dritt tal-assoċjazzjoni u anki il-missjoni tal-unions li mhux biss iħarsu id-drittijiet ta' dak il-membru jew laqqas tal-membri tagħhom biss, imma tas-soċjetà kollha kemm hi. Ġifieri once again il-ġid komuni dak li aħna mbagħad insejħulu l-ġid komuni. Ġifieri hemm ħafna mhux naħseb mhux tal-li hemm overlap tal-li the root sources are the same fil-fatt. Il-root sources huma l-bniedem. Ekku. Jekk nitilfu dak l-aspett ta' root source tal-bniedem, qed nitkellem fisem il-unions, jiġifieri fis-sens mill-perspettiva tredunistika, nitilfu l-eżistenza, r-relevanza tagħna. Il-bniedem huwa fiċ-ċentru, nemmnu li għandu jkun fiċ-ċentru ta' kollox bħala trade. U hemmhekk fejn qed naqblu allura li huma mhux komplementari ħafna l-filosofiji. Forsi nitlu ftit qisu fl-aħħar tema li ħsibna llum li semmejt int fil-bidu sessi, tipo li kellek bżonn break il-mistrieħ. Aħna nparaw għall-programm jiena Mark indunajna kemm nagħtu l-valur għal-frażi jien busy. Tipo kif inti busy ta' with a certain pride. U x-xana jisu nitlu naqafija din għalfej ġiri esperienzajtuha l-ewwel ħaġa u għalfej naħseb biżejjed dik il-mistoqsija, ġiri esperienzajtuha u għalfej. I was having this conversation with one of my colleagues yesterday, actually, of like speaking to people who proudly tell you, I was at the office till 9. And I'm just like, you should be telling me that.
not with pride, with shame almost. But it's something that people really almost, what's the word? It's almost flaunt, and it's almost in like a sadistic way of just like self-flagellation of, I was in the office till 9. I must admit, I don't really suffer from that, which makes me sound like a bad employee, but at the same time, it shouldn't. Like, even the fact that I'm almost embarrassed to say, I know when it's time for me to leave the office, and I will leave my office. I almost feel guilty saying it, because I feel, especially with like older generations, I feel like there's almost this expectation to, okay, I'm supposed to work from 9 till 5:30, 5. But really, everyone knows you should be there till 7. And it's this like expectation. So if I come home at a certain time, it's like, you came home at this time today? And I'm like, yes, because I'm meant to. Like, this is the time I'm meant to come home. But I've experienced it a lot, and I fundamentally don't really understand it. Because it's a good thing, I suppose, but I value my boundaries enough to not do that. expectation, naħseb. I think there always is a little bit of expectation. Even that when you're walking out of the office, the question that gets me, you're leaving? Yes, I'm leaving because it's time to leave. But inevitably, and I'm not just saying, like, not where I'm working now, but in general, there was always this, you're leaving? Like, yes, you should be coming with me. Close your laptop, let's go, kind of thing. It's very present, and I don't really know why. I'll be honest, I'm not really sure what the motivation is. Business. We value business. Like quantity over quality, I guess. Like if I can, like if I can be at my office for 8 hours and give what I'm supposed to in those 8 hours, technically I shouldn't have to stay for an extra 2. Because then I also, maybe I'm going off on a tangent as well, but then it's like, what was I going to say? I lost my train of thought. It was going to be a good one, though. Something about working extra hours. I'll come back to it. Gabriel will take it, and then I'll jump back in with my thought. Jien naħseb ir-raġuni hija m'hemm l-ebda raġuni straightforward, fis-sens hija xi ħaġa u sobbi wkoll terġa' tiġi għall-individwu. Jiena qatt ma fis-sens ix-xogħol tiegħu flexible ħafna. Jekk kolli hemm bżonn nidħol sad-9 ta' bil-lejl, kolli bżonn nagħmilha 10. Hemm sitwazzjoni li jrikjedu hekk. Exactly, I was going to say, then it depends what. Tkompli? No, sorry. Now I'm just bouncing off what you were saying, but it's that idea of like what's worth, like what is the thing that would make you stay? Like what is worth it? What is the crisis? How do we value that? Exactly. Jiena minn naħa tiegħi naħseb li ma fl-istess ħin il-persuna għandha waħda mill-challenges hija l-boundaries ġara. Il-boundaries hija importanti fis-sens ta' huwa x-xogħol tiegħi nieqaf hemm u żgħar madlem. Ma tfissirx li mhux ħadd jieħdu miegħek di l-filosofija li ma tuħux ix-xogħol miegħek jew li ma tuħux il-familja tiegħek ix-xogħol. Umanament impossibbli. Ja textbooks, ma daħħalhom textbooks għalhom u tfaħħom hemmhekk. Imma fil-verità ma jsirx. Jien però nemmen li kwistjoni ta' is-soċjetà tant kemm intrigatna biex naħdmu kontinwament. Tant kemm meda programmata fina jien nibqgħu naħdmu sakemm nixxina forsi l-istu l-affarijiet. Li twassalna allura l ċertu nibqgħu ċertu sigħat. U vera huma expected ishom mhumiex miktubin huma expected. Eżempju għandna l-kunċett tal-overtime. Pereżempju fl-Ewropa, dan huwa kunċett Malti interessanti. Fl-Ewropa l-overtime mhux daqshekk huwa komuni. F'Malta jekk tmur fuq ħaddiem u taqtalu l-overtime, jisek tajtlu ma jisaqtitlek l-ommu. Fis-sens l-overtime hija xi ħaġa parti mill-pakkett finanzjarju dak li jkun. U hija xi ħaġa li fil-fatt ejja naqsu t-taxxi minn fuq l-overtime tismaħħa fil-budget ma naqsu t-taxxi u fil-fatt naqsuh. Dik hija l-filosofija. U hija l-filosofija mhux ta' xi partit partikolari jew ta' xi ideoloġija partikolari, hija filosofija kulturali. Li tħallas biss sija u nofs u naqtaw bosta nġib ix-xogħol u ndaħal iktar minn 40 sija. Fil-fatt, Malta għandna l-konċett li fil-liġi qiegħda li minnu l-overtime grades, għax mhux kulħadd huwa overtime grades, però minnu overtime grades fil-liġi qiegħda li inti tista' l-employer se jqabdek sa 8 sigħat fil-ġimgħa overtime tħallas biss sija u nofs.
Dik hija xi ħaġa fuq bażi jiġi average ta' fil-ġimgħa. Il-ġimgħa nista' nħadmek 8 sigħat overtime, tiġi ġimgħa dieħla u nħadmek 8 sigħat overtime, le nista' nħadmek 16 sigħa f'ġimgħa waħda. L-employer ma jaqbillux, tiħaseb iktar. Suppost ma jaqbillux. Imma dak huwa l-kunċett, huwa tiuli overtime. Issa tnaw tendenza minna żgħar. Minn ċertu etajiet li l-overtime ma jridux. U nippreferi li kolli sigħat leave. U kal tiuli time off. Jew time illu. Nitfaw, nibbenkjaħ, u mbagħad nieħdu meta rrid. Għax qed terġa' tinbidel, hija kwistjoni li s-soċjetà tinbidel kontinwament. Illum il-ġurnata hemm nies li ma jridux jitlu overtime fejn kien hemm qabel ta' ċertu età, nedhom kienu klieb għall-overtime, si overtime Li taffettwa ovvjament il-work-life balance. U taffettwa l-work-life balance. U fis-sessin di tal-boundaries li semmejt, qabel semmejna kif qed tinbidel d-dinja tax-xogħol. Waħda mill-affarijiet li nbidlet hija tal-smartphones u tal-ġifieri qabel. Always connected, always connected, ġifieri issa nitkellmu fuq right to disconnect, imma The fact that you have to talk about it means that that somewhere it went wrong, but it changed, no? Because before you didn't need the right to disconnect because you left the office. U jista' jkun li mhux għax l-employer jobbliga aktar jew hekk imma inti jekk qed tara l-emails u qed iddarb daqqa waħda daħlet li. And I think that's what makes it more problematic, that it's not being dictated upon you, but somehow me, like being embarrassed saying that I leave the office when I'm supposed to. You know what I mean? My boss isn't like, oh, you should be staying here, but my brain tells me I should. Yes. U iktar diffiċli minħabba t-teknoloġija u l-mod ta' kif naħdmu, anki il-fatt li ħafna nies issa jistgħu jaħdmu pereżempju parti mid-dar, li fiha l-vantaġġi tagħha, imma fiha wkoll ir-riski. Ġifieri m'għandekx laqqas physical boundaries fis-sens li għandek il-post tax-xogħol u għandek il-post tad-dar. Issa anki id-dar, speċjalment wara COVID, eċetera, id-dar sar working place. Li nirrepeti, tista' tkun komda l ċerti affarijiet, tista' ġifieri tkun ta' benefiċċju anki għal-ħaddiema. Family friendly measures. Eżatt. Però kollox innemmen li hija kwistjoni ta' mentalità. Fl-aħħar mill-aħħar huwa l-bniedem irid ikun equipped, mejjun, supportjat. Biex l-ħar mill-ħar isma' għata, jiqaf. L-ħar mill-ħar tiġi minnek tkun hemm ċertu will, ċertu motivazzjoni li l-mobile, kif tara l-email ta' xogħol ma taqbax ferfer qalbek, qed ħannara dik jew hekk tara tazzjona xu hekk, qed tiġi minnek. Ovvjament imbagħad il-ġudizzju tal-persuna hekk isjew le. Hemm liġijiet, hemm drittijiet u dmirijiet, hemm drittijiet li importanti li l-ħaddim ikun jaf bihom. Li fl-aħħar mill-aħħar jekk ta' fuqek bagħtlek email. Mela f'dak il-każ u barra minn ħin ta' m'għandix obbligu li tirrispondi. Jekk jitolbok biex tirrispondiha, kollu lura bl-argument. Għandek drittijiet tiegħek, importanti tibżarjhom. My struggle, I mean, especially because of the work I do, and maybe it's just working with people, that it's like when the work is important or when someone is in crisis and you're the one that can help, or you know what I mean, when me switching off my phone means, I don't know, something bad happening, but then even that, you can't carry everything. That's what my colleague told me. If it's a real emergency, they can call 112. U mhux kollox huwa emerġenza wkoll. Exactly, but hemm ċerti ġranet kif semmejt inti, all right, jiġifieri tiġi xi ħaġa taħdem tard. Tkun taf biha. Imma tkun taf biha, tkun ta' darba Exactly, and I think also if you're managing your time well the rest of the time, then the few occasions where okay, I have to stay at the office till 7 or 8. Taħdem both ways. Exactly, and then at least your mind is in a healthier space to deal with that than if you're telling yourself you have to stay in the office an extra 2 hours every day. So then when it's actually important, it feels like all the other days, so tricky. Għalfejn? Trid tieqaf? Biex tistrieħ, aħna bnedmin. Nerġgħu lura naħseb għal. Biex għawdin għal ħajja. Eżatt, nerġgħu lura naħseb għal punt. Il-familjari li kollok ma' Eżatt, li konna nagħmlu qabel li qed nitkellmu fuq bnedmin, u bniedem mhuwiex bix-xogħol u mhux kwistjoni li aħna jisu ngħixu biex naħdmu, ma suppost naħdmu biex ngħixu, jiġifieri biex inkawdu l-familja, biex inkawdu l-passatempi u d-delizzji tagħna biex nkunu bnedmin, To be honest, I think it also helps you work better. For instance, taking a break. You know what I mean? Without the Saturday, even though this guy told me I get a holiday, but like without the holiday every Saturday and Sunday, Monday would be even harder, you know, but at least
And this is what I'm also always being told by my supervisors, where it's like taking a break makes you more able to do your job. Like burnout doesn't help anyone. Naħseb hemm element ta' umiltà. Also, true. Ġifieri kultant naħsbu speċjalment f'ċertu xogħlijiet, ġifieri ta' Where it's like, I am the only one that can solve this problem. Very complex, titħol ħafna u spija. Naħsbu li jisu jekk aħna ma nkunux hemm dejjem ħataqa' d-dinja. Maħniex Alla. U tajjeb ġifieri għandha riflessjoni fil-Bibja stess. Qed maħniex Alla, imma Alla waqaf. Alla waqaf. Interessanti il-konċett tas-sibs tax-xabat, ġifieri fil-kultura ludija aktar qawwija mill-kultura nisranija, ma fil-fatt hija parti mill-kultura tagħna. Ġifieri l-ġurnata tal-mistrieħ hija essenzjali, hija mhix accident, ma ġietx meta twildu l-unions, interessanti hija kunċett uman ħafna. Għandna bżonnu. Bżonn intrinsiku. Għandna bżonn intrinsiku u ma tiddependix mill-kultur, ma tiddependix mid-drittijiet miktubin fil-liġijiet. Huwa bżonn uman. Għax inkella nirrepeti, ħajja tispiċċa ngħixu biex naħlu. Someone told me once that like thinking of Sunday as the first day of the week, not the last day of the week, and looking at it as the first day of the week that you're starting with rest will change your whole perspective of the rest of your week, because your week is starting on rest, not on the gen that is one. I mean, you saw me how I came in today. But that wasn't the start of my week. The start of my week was yesterday, and yesterday was restful. And it really changed like my whole perspective on Sunday and rest. You know, it's very interesting. Naħseb wasal iż-żmien L-istrieħu? L-istrieħu. Is it Sunday yet? No. Kważi. If you close your eyes. Bira, mhux ħafna. Grazzi ħafna tal-kontu magħna, grazzi tal qsamtu dak li qsamtu magħna. Niltaqgħu għal l-aħħar episodju. wieħed. Grazzi Emma. See you next time. Thank you. Ciao ciao. Ciao.